vita inene na inini vita ngoge yoga sagorania ngoge vita ngoge Nibage sana mwana tudonkume kogoro kange kairi nyume gicunci gietu kia mbere kia mubango jo tudonkume ara tugwata rugono ro mwana biashara nikienda tukamenya uria mbambirire ngugeyo na aria kinyite gicunci gietu kebirita withire ni bioria na mutaram na ntuko ya narua inyote gara turi ntuko ya narua ukona ngathiti niyo tugwete onina mugani wakwa na ara tumite kanyumene aja baingi bauga ngathiti ithomo ni itonga lakini mwankana ndiko batamenya gitumi babwita itonga bagura ngathiti no kethire nyamto ti story chiambero tegera lakini ndene muno kwina siri na niyo tukwenda gukumburira ntuko na arune kenda nagwe ugaikureja bare bangi twena mugeni wetu ndene ya studio urankwenda kuwatogeni kagite na gakate mugeni muno no twitwithire tutuna kaire aja nikienda tukatonya mantu nejegie money market na nyankuruki agatutarire mwanya jwa money market kana money fund na shares nimbio so kama gwatoge nagwe karamu na karatasi wigwatirekero kaigwatira igurukirie wete na mbere kudhonkoma kuri na mwido karibu sana bwana Mugambi kethia mwana tudhonkume halafu tutonye ikinya riu ringi. Thank you munene otogo gambita Mugambi na ndira na mantu insurance na otogo gana ro tugatagatagera penji ngathiti right on business tuone imbithero ere au na otoguga mwanya jwa stock money market na shares. Yeah. Okay, iboga sana bwana Mugambi so kurura ndagweta ndauga itumenyerete kuona antu baba ingi muno bantu bena twinto to gategera nibo bathingatire ngathiti muno ugategera antu baba ithe mtu atega pinje muthie mubira ukethira baraba kwenda siasa barita pinje mbere lakini kurara mwana biashara ogeaga muno so kige gutwa money market ni mbio tukiamba iria umberema money market idho kuembesha na mostly abiashara baraba ingi iba trenda na thirikari mbeshene kana nya kambuni chenda ya shares kenda chiona mbesha thirikari na yekeja kugura mbesha through treasury bills, treasury bonds kana commercial papers and na interest ide guru na it is guaranteed na every day ukatonya kinkathiti ni there opinji with our business na especially ara kwandiki stock na ndi ni witherwe kariu ugeta withero company iria chindirana mantu ja stock utege wone barire ate interest ira bokure achio wabanenkera mbesha na thai ina baita mono yes nonto baraba ingi borayana ata thirikari ta kugura euro bond thirikari ta kugura euro bond ya chwambe chana aja yaga na ndike tonkwira anto ukathogi na mbecha chiaku invest ke money market yewi thirikari ugutrendayo na returns taunda kwira tanandi irankona ria ST 15.75 per annum o mwaka and tinya sakozi nyingi rarite dividends na percentage you okay yeah. Na mimbirirea ukuga wina mbecha ciaku imbecha cia mwananchi okaindo twita asana mwana tudhonkume ojo kana mtu andiki thirikari mtu andiki kambuni imbecha iri kuiji mwenda kwe sheria ya mbecha ya gutumira mbecha ira 50-30-20 niji kimbecha chionde ire wona kwe mbecha obatigu kuitha muthithu kwe mbecha obatigu save mutaramu uga at least otumira mbecha chionde make sure 20% ukuthithia ata oku invest that 20% na mbecha ire ankayumba gutonya chiau ingiri imwe koguo te muntu utenganira wetha wina ngiri eku wetha wina ngiri eku mchiaku wetha wina milioni eku wetha wina milioni 10 ukariwa na interest ire yai 15.7% so ute muntu utekunganira na utimbecha otikia nara na mbecha chiaku itekara chiogi womba kuthwana ndi ugorenda guchiikira mweri jumwe kwina that room ugachiikira
watienda kawija kiuka ukaringa report watu inform within 48 watwira tanarua rujo goroka rarambecha ciaku ukethoro gwikirwa account ine so ti antumba gweta gwika mbecha gwaichie timed kana uriro after mieri 3 after mieri after mwaka yes okay na kwe mtu kodi menya itumenyerete gintu gitwa go save go wa kawaida itumenyerete shares John twa goeta ni tumenye na ejengina ndi money market so tugeruga minimum iromba gutonya na ingirie mwe so ndatonya na ingirie mwe na ru ebati ko the constant kana inombo ne nyama kana jire the following day kana ebati ko 1000 and above ubati ko save 1000 and above kenda nayo yumba gwitirwa ngoge ya ndi utiro kinyantu kuno wikire jairi no wikire ngiriro kiri no wikire ngiriro goro uteguo tumba gwikira tarire mwana tuthunkume mama mboga mwana bonda ulo tuthingatiriti ntenda turi mu bango tutemenyete mwanya jwa savings icha kawaida na kugura shares na nkuruki aging nande ya stock yes mwanya ni mbio mwanya jo munene jwa money market ni undauga itina fixed time utikwirwa urawe jona nkerwe we redeem after 3 months it is flexible ono gure narua na next week ukenda kuthithia ata ukenda kujukia mbecha ciaku kingi baita yonora ontuku yes ne chungu boga compounding ko baita ra ono kere narua igakonera baita ruju kingi ni te dairu mono technology to ndauga utekunindi kwija account ni utegera wone urambecha ciaku igwita kana wetera nyuma ya mwaka wigwa dividends badire ana ingana eji on daily basis on tuku kedro kimonita na dimweku ukona urambecha ciaku ciukura kingi wina uhuru wa kuongera mbecha o uria ukuona womba gwita na ruo gaita biashara ikuomba gwita na ruo kendia kimera gyaku ndene ukona ngirigana wejoga tonithia ikara igikura yeah ndenda still no tuno mwana nchi ujo wa mwana tuthunku mojo nkuriungira gampa story ya rugono rwangu ge ore ambambiririe gatujike for example to akna ndisave tuge gatuge either tuge nyangiri agatuge ngirio mweri kiri mama mboga tuge ngirio mweri so na ugitumera 15.7% yehu no turingire thabo gaturome bi at the end of the year emto ethiro age expect gwa mama mboga ari uri ukagwa ntuko ya narondera gutoka utonye kristo kiji ukethiro gikaira ongiringirio mweri ngi utarera na minimum muntu niye batikuithiro gikairwa ku at the end of the year ubatikuithiro ukirigira mbitone matunda jayo ni mbio atuge atire mwana ke biashara chionde ora mbecha chingiaga no returns chidero irikuru nande atuge ingirio mweri hiyo ingiri 12 mwaka nande koga 12,000 multiplied by 15.75 ukona ni ukonera around ingiri jiri you need interest nande ukona ukothore urekaira ngiri jiri mweri nukona uthawe na ngiri nya interest ya kumbi mwaka na ni wita ugu igete gikura ukathawe na ngiri ciaku igana o mwaka ukathawe na ngiri ciaku 15 ukathawe na ngiri ciaku 15 iboeka sana bwana Mugambi na nonto bwa akanyagia tumimbi mugambo jwa kujuro nda kunenkera mwana tuthunkumero tuthingatirite muno mantujege money market umba ikumwira ate kwira mutegeri wetu ituteka advantage egwitithia mbecha cietu ngugi kaingi ugeto geka mbecha bank omba gwika mbecha bank mweri na jungi no tiki kuongera njuru gure account kedoni njurenda gwita mbecha ciaku nyuma ebimye biri njugi kire aje ciarae kire kedro ikuona kititu gigi yakonere nyangara megu ekuthithia ngugi irio kwenda so injire njega
na injira secure na watho wagura nkathiti kinya kethore akwi nayo na arua mitege penju yandiki stock tega money market fund yeah okay bwega sana mwana tuthunkume eto bwana Mugambi aitangugi na APA na AP insurance na nkuruki ukenda kwaranirie nawe nontu ni mutaramu na gatugutethania no waijane namba yawe ya thimu. Thank you munene namba kwa 0724 041 403 Okay, nibage sana mwana tuthunkume twauma na mutaramu wetu ntuku ya narua eto bwana Mugambi agututariria bwegama ugakorwo kiuga ngathiti ithoma wa ni itonga no ntunya kwina baraba gura ngathiti bakenda gutega visually maybe mtu natangazite ikuke mwendo wao kurugatega mantu jegi mubira kuibanginya bagatega mantu jegi relationship mtu ena kiratega ndene ngathiti nya ikuliria ithero kithome gitare onte marakini mwana tuthunkume mantu jegi money market niko buto kunurira ntuku ya narua inyago geria bu mutine jo ntuku twakuriongira utwebure ukuje na nyarugo irogono rwa biashara yaku uria ithiritwe karimbito munene gitongoka gwe monka jumaine wingi gatwita na mbere kuthunkuma kuri na umithio rita inene na inini rita ngoge yoga sagorania ngoge rita ngoge gotengoge tengoge rita ngoge Dokera nankonko iye dokera nankonko iye